Good morning everyone. Napunta karon sa Elixir Aesthetic Center na si Giselle og si Ara og si Madam Natasha to sa Picas room. Para mausap na po oy kay balik-balik atong video oy. Tuto? Ayaw kay masaktan ko tagal ko ang nagpagwapa ay. Alright, so kami ang mga tech-gablid. Alright. So guys, mo ni ang Elixir Aesthetic Center sa Argao. And if you're interested to avail of their services, tani sila slimming services, IV glutathione, optimum laser hair removal, mga facial and laser treatments, naapon ni sila eyebag removal, warts removal, microneedling, o daghan gabasa ko ha. Pero if you have any questions, feel free to ask through their Facebook page, The Elixir Aesthetic Center, Argao. Naarag mo reply sa inyong mga inquiries dito. So, hello lovies! It's another Pamper day. There is a The Elixir Aesthetic Center sa Argao. So, nanapunta diri kauban si Giselle og si Ara para ma-enjoy ang atong 1 year of services for the elite package na atong gi-enjoy sa The Elixir Aesthetic Center sa Argao. So, proceed na ta sa first process, which is the celestial drip na i-administer ni Giselle. Usually, si Ara jud ang mag-administer sa IV, but since daghan miron na customer, si Giselle ang nag-administer sa atong IV. So, the celestial drip has collagen, anti-acne, and also immunity boosters para di ta madali masakit karong panahuna. And aside ana, naapod siya benefits na makaputi na siya eventually if consistent lang jud ka. So, after the celestial drip, mo proceed na ta sa facial. First part is the facial foam cleanser. This is used to remove the dirt from our face because we traveled from home to their clinic. So, mo ni siya, gimassage ni Giselle ang facial foam cleanser para malimpyo ang atong naong, and then mo proceed yung ta next part, which is the facial scrub. So, ang facial scrub, i-massage gihapon na siya sa inyong naong para ma-remove ang mga stubborn dirt na naa sa tibuok naong ninyo sa mga nose area, sa T-line or T-zone. And mo na siya para ma-remove ang mga hugaw na gahi. Mo na nindot kay ni sa pamati ang facial scrub. Then afterwards, we proceed to the pricking of the nose on ang atong hot steam. So, hot steam is used to open the pores. So, while open ang pores, mas dali na i-prick ang atong nose o uban facial parts para ma-remove ang mga stubborn dirt like blackheads and whiteheads sa ato ang naong. And then afterwards, sa pricking, we proceed to the suction machine. This is used also to unclog the pores. Gipang remove ra gyapon ni ang mga dirt naa sa atong mga pores na nag-remain after nag-facial cleanser ta, nag-facial foam, nag-facial scrub, nag-prick, and if naa gyapon mga hugaw sa inyong naong ani na part, nindot kay ni siya na process kay iyahang i-suck out ang mga impurities sa inyong face. Then after sa suction machine, mo proceed ta sa retinol serum. This has other benefits aside from glowing skin and shiny face. Aside from ana, mo glide through ra pod ang equipment na i-use sa atong naong. So, with the use of the retinol serum, mo glide through ra atong mga different equipments later on para dili ra siya mo pilit sa inyong naong while gigamit siya because the machines are either warm or cold. So, proceed ta sa next machine, which is the galvanic machine. This is used to flatten the pores and tone our face. So, medyo makahear ka og buzzing sound ani while gigamit ni, and medyo warm siya, but all in all, nindot ni siya og effect sa inyong naong. So, after the galvanic machine, mo proceed dayon ta sa eye bag removal process. Though, dili kayo problem nako ang akong eye bags kay sakto man kog tuog sa gabi og nindot ang akong routine, pero if naa kay problem sa inyong eye bags, nindot gyud ni siya na Korean glass skin facial treatment kay naa slay eye bag removal process na makalighten gyud sa eye bags ninyo. So, proceed ta sa cold hammer. Cold hammer or the ice head is useful because it closes the pores after all the processes your face has gone through. So, kanina process,
Kay cold siya, soothing siya, and relaxing siya. And aside from that, it closes the pores. Kay later on, mugawas na mata sa ilang clinic, gani nag-open man to siya pag hot steam, karon ice na pod para pabugnaw and pa-close sa pores. Then afterwards, ana, kay ang high frequency na dayon which is an antibacterial process. So if you can see gipang igo ang atong mga acne ug mga red mga spots sa atong naong, it's because para dili na siya masudlan og mga hugaw ug mga bacteria later on. So kana antibacterial process na siya which is high frequency. The next part is the Pico Laser treatment. This is one of the favorites nako sa the Elixir Aesthetic Center. If you can see, gipang igo ang atong mga acne areas, atong mga dark spots, and mga scars kay para malighten siya eventually. Then, this is the mesolipolysis. If you can see left and right, na ay 3 shots each. This is to burn the fat sa atong tummy area. Then, after the tummy area, mo proceed yun ta sa arms area. 3 shots to the left arm, 3 shots to the right arm gihapon to melt and burn the fats on those areas. So, after the mesolipolysis injections, kay mo proceed yun ta later on sa RF and cavitation. The radio frequency and cavitation process aids in melting the fats in the areas where nag-injecta og medicine. So, kana ron gi-prepare na atong tummy sa RF and cavitation with a gel para mo glide through lang ang equipment later on to which is actually warm siya kay para i-melt ang atong mga fats atong tiyan. So, if you can see, ganina gi-inject karon nag RF and cavitation na siya. So this specific machine has 2 functions. First function is the radio frequency and the second function is the cavitation. So this is the same machine that will be used sa atong arms later on to once again aid in melting and burning the fat in the areas that we have problems with. So karon naata sa tummy area and later on once again mo proceed ta sa arms area. So, we have reached the last process sa ato ang visit sa the Elixir Aesthetic Center sa Argao. So, this is the RF and cavitation for the arms. So, thank you so much for watching this video and I hope to get your support and I hope you can also support the Elixir Aesthetic Center sa Argao. So, if you have any inquiries, feel free to leave them in the comment section or message their Facebook page. Thank you so much and have a great day, lovies!